ko na tanong. La 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 la, happy world. Patay ko naman. Ni Kevin Dick, kumbaga katalangan. Ni Sir. Sir Kevin. Copyright ko na po.
ka siguro. Napapanood mo ko. Hello, Marvelin Pichay. Tamsa, agpukaw na sir. Ag sublina. Sure dan, happy working. Kada kayami na po. Hello, Ezra. Happy watching, Ezra. Kumusta ka, Messi? Ay, Marami, pansip bete. nagaramid ko pansit, Bessie. Nagaramid ti, kwati, pansit. Pansit, Bessie. Pinag-live ba? YouTube? Thank you, kadagiti 4 million in the house. Apo, madidajay kwa kada problema na dajay pagbulalay bak na sa balik kabsat. Adamay ko nga mandak na makita, awan ti video na. Diya ka mo nga ubraan. Hello, kada kaya may napo, agboy-buya. Halo, thumbs up ko na ni Alan. Hello Alan, happy watching Alan. Ada bisita mo. Ada bisita mi ko na. Limanang Mila Miranda. Hello Adorsky, happy watching Adorsky. Naka-open pa dati ko ni Apo Julie P. De Ocampo ni. Si Julie De Ocampo. Julie P. De Ocampo. Tapi De Ocampo kayam. Kaya man De Ocampo lang. Kita lagi picture na yung kami din. Kaya ko sunak ko bang rupa na. Basta matayin ko. Wala gani. Kaya
kaya nung matay na, kita picture ko dulin mo. Diyan. Kita picture ko nung matay na, idulin mo ka na. Kedis. Hello, kadakiti 7 million in the house. Happy watching Apo. Ni Estra Bossing, busy madama luto. Ready kami ni mada kami. Good evening everyone. Pasnak lang. Kung na ni manang Mila Miranda. Hello manang Mila Miranda. Okay lang manang no. Dagiti busy Apo talaga busy. Ni garamit tayo ti pansit. Garamit tayo ti bihon. Kuka ni Mami man eh. Madi datay kwak na paglalayba ka po ta. Madi datay paglalayba ta nagkwa ada manja kambo nga set up isong agpapatuloakin na po DJ Kevin Jake no mabalin na nga ikwa babarang no nga busy isuna barang free nanto agpa barang no maayos na niya. Thank you very much kadagiti 8 million in the house. 8 million in the house. Happy be. Uray ta basta ngamin na bye. Uray basta min. Uray da bisita da kano. Bumanang Mila thank you very much. Ang problema naman ang problema buya yun tulatan mo kwadati pa. Naimas ka no datapan. Hello to DJ Mel Passion Dugay Valencia. Naimas ma'am. Naimas DJ. Hello, happy watching ka na kayo 9 million in the house. Apo. Comment kayo mo, comment, share kayo. Hello Esra, happy watching Esra. Kumusta ka, Beshi? Beshi ka no, kumusta Beshi? Condolence to the bereaved family. Iti inulila ni Manong Elmer Tolentino apo dita katuguran bunog wawang. Kata kayo amin apo dita bunog wawang katuguran. Inulila nga pamilya ni Manong Elmer Tolentino. Condolence kata kayo ni Auntie Letty Tolentino. Condolence po. Kata kiti amin apo nga Tolentino family dita wawang. Thank you, kadagiti po, million in the house. Apo, madidajay po, kada problema na dajay pagpulalay pagta sa balik kapsat. Adamay ko nga mandak na makita, awan ti video na, kaya mo ang drive. 9 million. Melo yun na imbag nga malum sir. Na imbag nga malum aldaw yung yapod to. Agalas 11. Alas 11 apo dito. Happy watching ka na kayo amin. Anong sa nyulatan natin? Buya-buya dito yun. Ala ko, condolence mo tapo ti inulila. Dahil di contestant tayo apo nga taga Cabaritan West ni Apo Julie P. De Ocampo. Gayan po na no Ocampo. Julie Ocampo kung nalaki di time post kon. Julie P. De Ocampo dita Cabaritan West, Ballesteros, Cagayan. Rest in peace, manang Julie. Happy watching Alan. Rakiti 13 na po nga nag-thumbs up iti dahito ya po nga live streaming. Happy watching. Bye Alan. Dungo. Ada bisita mi ko. Dati dito yun. Happy watching ka na kayo. Na 8 million in the house kakabsat. Hello to Bennett Joy, Mary Jo Basilio, ni Gina Bailin Bay, Alan Dungo, Agibatikan, ko na na. Hello manong to all viewers ko na ni Arisa Sebastian. Hello to Melo Jane Tolentino ni AMC, Iwan Sir. Kachat-chat ko niya po, Digibel. Kumusta kayo amin apo? Ala, dagiti 9 million in the house. Kaabsat. Happy watching. Risa, hello manong and all viewers ko na ni Melo Jane
naputod na di rabi nagdup mo latan. Mo yan o niya kinwa na di rabi nagdup at di ako makasubli. Nagsubli na ko mga dito nga marabi mo tanin so ang ko yung tulo yan. Kaya medyo pagod iti work lang. Oh, wala pa yan. Nabanog ka no ni DJ. Oh, Holy Night, 8 million. Hi! Hello to Chenny Lover. Hello Chenny Lover. Kumusta ka Chenny Lover? Hello everyone. Lunch break. Ako ngayon titingin muna. Okay Chenny Lovers, pakidikit nyo si Chenny Lovers mga kaibigan. Nandito na si Chenny Lover. Hinihintay natin kahapon. Chenny Lover. Merry Christmas Chenny Lover. Melo Touch. Happy watching Melo Touch. Ayan, pinapanood ko to, Melo. Konti na, Melo Lover, 744. 8, konti na, 244, 266 na lang. Chenny Lover, pinapanood ko tong video mo, Chenny Lover. Ang subscribers mo, 744. Konti na lang para maabot mo ang 1,000 Chenny Lover. Hello to Catherine Cantor. Hello, have a nice everyone and everything. Happy host. Kung ano yun. Yan. Ang ganda naman ang bahay mo, Chenny Lover. Yan, ang bahay ni Chenny Lover. Ang ganda-ganda. Ang kislap-kislap ang bahay ni Chenny Lover. Hello Chenny Lover, happy watching Chenny Lover. Kaya amin na po nga 6 million in the house. Anusan yun na po dati paglalaybak ta. Ajay paglalaybak, hanak nga kwadirabi. Nagduplat ta ka sa barbarang no matulungan ako ni ko ni DJ Kevin Jake. Happy watching kada kayo amin na po. Chenny Lover, pinapanood ko. Pinapanood ko tong video mo, Chenny Lover. 745. Konti na lang, 200 ko na lang, 66. Palagi kang mamingwit, Chenny Lover. Yan. Okay lang, pananaw mo. Kanayong kalata kablaawang ko. Hello, okay lang. Kakananilata kablaawang. Ayan, hello to Chenny Lover. Nagbaba ng bahay. Hello, salamat host ko naman. Hello to Ruby Pagalapon, watching from Kuwait, sir. Host, pwedeng manghingi ng tulong. Anong tulong? Wala kong pera, Chenny Lover. Pag api kasano ko da kayo nga buya ignorante nak ditoy kasano ti kwa ditoy kasano iti agipin iti balay ditoy ayan ditoy Marisa ay muno ni Catherine kasano ti agipin ditoy yang ko ti comments. Hello Dian Castillo Dian na Frederick, happy watching. Gagluluto ni Mami Mai kakapsat ti makapaturaw bihon nalamis gamin ti puloy na dito kasano ti agipin ti kwa dito kasano ti agipin ti comments dito kakapsat kan gagayen jaman makabisado dato kasano ti agipin amoy agipin
$48 million in the house. Kasano apo ka gipin dito ni naglakpay kay din. $8 million on the house. Happy watching. Kada kayo amin. Kasano agipin dito eh? Decorations are red on the Christmas tree. Won't need a thing if you're not here with me. And when those Oh guys, padikit sabi ni Jenny Lover. Ano yung tulong, Jenny Lover? Pwede manghinang tulong, sabi ni Jenny Lover. Jenny Lover, kung pwede sanang magbigay ng mga banana sa inyo kasi may 1,460 na ako na banana. Hello kakabsat, kasi nagipin ni iti live kakabsat. Ayan. Ayak amo apo ti ko dito. Oh. Agwasit ti mata kakabsat. 9 million. Hello to Ruby Pigalapon ni Ezra Asno. Happy watching Bessie. Agluluto ni Bessie iti pansit kakabsat. Guys, dikit tayo, sabi ni Jenny Lover. Dikit. Hello to 2020. Hello po. Sabi niya, 10 million in the house. Happy watching. Merry Christmas, Jenny Lover. Ano yung itutulong ko, Jenny Lover? Thumbs up down ko na ni Dian Castillo. Hi, Dian Castillo. Diyan man nakapo ka lagi 10 million in the house nga aguy-buya, happy watching kada kaya amin na po. Hello everyone, ko na. Busy bossing, madama tiluto ko na ni Ezra Ortega. Hello po, 2020 ni Ezra, happy watching ni Lobby Galapon. Happy kasano agipin nito apo ti kay iti Kasparigan. Mega hello sa lahat ko na ni anagan na. Hello to Isay Vlog 14. Happy watching Isay Vlog. Bigyan kita ng jacket. Thank you very much sa pagdalaw ni Isay Vlog 14. Salamat po sa pakikinig, panonood. Pasensya na po kayo sa aking live streaming na hello to Arceli Lizardo. Happy watching Arceli Lizardo. Sa mga 11 million in the house. Sino po ti BCBC? Salamat host. Sabi ni Isay Vlog. Isay Vlog, pwede kang nang magbaba ng bahay mo dito, mamingwit ka dito kapatid. Isay Vlog 14, magbaba ka ng bahay mo at magdidikitan tayo. Didikit ako. Mag-iwan ako ng bakas sa'yo. Tapos magpadikit ka sa mga kasamahan nating mga Ilocana at Ilocano na OFWs. We are Ilocano here, Isay Vlog 14. Ewan ko kung Tagalog ka o Ilocano ka. So, you're welcome in my munting tahanan. Kaya man kini Hamad Alaybani nga kang kanayo na po nga mang tartarabay iti live streaming din numutibiyang. Kada kayo amin na po nga 11 million in the house. Pakidikit human iti bahay, balay ni Jenny Lover kastamit kin ni Isay Vlog 14. Hello to Isay Vlog 14. Magbaba ka nga ng bahay mo kapatid para magdikit tayo. Magdikitan. Host, hindi lang ako, silent ko lang kasi bawal maingay. Okay, Jenny Lover. Salamat, Jenny Lover. Jenny Lover. Hello to Ezra Ortega Gumarang, to Reza Sebastian, Hamad Alaybani. Amuyo kakabsat, alam nyo,
Kahapon nung tinignan ko kanina ang watts hour ko, tumaas ng 119 watts hour kakabsat. So may nalalabing 1,819. Well, 1,891 ba? 891? Okay, Ikay Isay Vlog 14. Ito na po. Yan ang bahay niya. Pinapanood ko na Isay Rocks People. Si Isay Vlog, konti pa ang bahay niya. Konti pa ang banana niya. Okay, mag-like ako. Tapos, isusubscribe kita Isay. Mag-iwan ako ng bakas. Thank you very much. Thank you very much. Mag-iwan ako ng makasayo. The Isay Vlog. Didikit ako sa iyo, Isay Vlog. Ayan, si Isay Vlog, may 134 subscribers. I-subscribe na kita. Ayan. Okay na, mira. Isay Vlog, ito na yung video mo, Isay Vlog. Yan, evidence na nakadikit na ako sa iyo, Isay Vlog. Thank you very much, Isay Vlog. Ewan ko kanong ginagawa nila, music. Yan, si Isay Vlog. Okay, Isay Vlog. Sigurado pumasok na ang aking pagdikit sa iyo. Nag-iwan pa ako bakas sa iyo, may comments, nag-like, nag-thumbs up, and subscribe. Done, Isay Vlog. 11 million in the house. Thank you very much. Chenny Lover. Guys, dikitan nyo ako. Kalimbangin ko rin kayo. Sabi, Isay Vlog. Okay. Isay Vlog dan na po. Risa Sebastian. Ayan, Isay Vlog. Nagdan na si Risa Sebastian. Mga Ilocana ang mga ito. Kaya, pasensya ka na. Mga Ilocano ang mga nandito. Isay Vlog, hello to Maribik Ogale. Hello sir, kung ni Maribik Ogale. Thank you Maribik. Iti pa nag-buy-buyang Maribik. Busy-busy luto. Wala dito yung Maribik, madamati luto iti pansit, bihon. Thank you very much, kadakabsat. TY sa panonood. Ayan, 14 million in the house. Thank you, tambay lang sir ko na ni Maribik. Alawon na Maribik, agyaman ak Maribik. Ni Risa. Isay Vlog, done na po, sabi ni Risa Sebastian. Yung mga hindi pa nakadikit kay Isay at si Kenny Lover, please, padikit naman na. Hello, Hamad Alaybani, pakidikit mo nga si Isay Vlog at si Kenny Lover. Tambay lang sir ko na ni Maribik Ogale. Hello Maribik, thank you very much. Ate Maribik sir, amuna. Ay Maribik, kasano ti agpinti kwa ditoy, kasla ko maday at balay-balay yun no kaya yun ti agpin ditoy. Thank you sa shout out Maribik Ugali. Maribik isuro naman no kasano ti agpinti iti balayo dito ay live chat ko diyan mo ammo patas-patas ko diyan ammo. Kasano ti agipin? Maribik no Chenny Lover host saan ba tayo makukuha ang maraming saging? Saan ba tayo makakuha ng maraming saging? Tignan mo yung mga live streaming na malalaki ang viewers niya pero pag malaki kasi Chenny Lover mahirap ka makabingwit doon kasi pag yung comments nila masyadong mabilis pataas kaya mas maganda sa mga more than 35 or 25 na naka-live streaming, mas ma-entertain ka doon. Parang dito sa akin, kasi mahirap na
lahok o makisali sa mga LS na maraming tao kaya hindi kanila pinapansin doon. Kaya mas mabuti dun sa hindi maraming tao kapapasok sa LS magbingwit doon. Hello, pinindot ko na host, sabi niya. Maribig, tapos yung comment mo, pindot mo din ang ipin mo, sir. Copy paste mo, sir. Balayda sa mo i-comment dito eh. Share ko na lang. Maribig, share ko na lang. Maulan na araw, sabi ni Ruti Galakon. Kung saan ba tayo i-copy paste mo, sir. Balayda sa mo i-comment dito eh. Tapos ang comment mo, ipindot mo din at unpin mo, sir. Pinindot ko na hosan. Kita man. Sample lagi yung, for example, ito yung yung comment ni Jenny Lover. Hindi man maipin. Narikat samot si ka Maribig. Suruan aktuman. Nakita ko. Ayan, nandyan na, nakapin na. Ayan na po ang bahay ni Jenny Lover. Nakapin na sa akin. Thank you, Maribik. Ugali, sir, ya. Ayan. Jenny Lover, nakapin ka na sa akin sa taas. Thank you, Karagiti. 10 million in the house. Pinundot ka ng host. Ayun, okay, sir. Ayun, okay. Yan na, nakapin na si Jenny Lover. Please, dikitan nyo si Jenny Lover. Pinindot ko na host. Yun, okay na. Thank you very much. Kada kayo amin kakabsat ken kagayem. Yan na, nakapin na ko. Kasi gaya. Trial and error ating obra ako. Ignorante anak apo iti YouTube. Anak pa na ba itnakpay nga ag YouTube. Pada kami kin Ezra. Di ba, Ezra? Paki-follow nyo si Jenny Lover at saka si Isay Vlog. AMC Vlog Cortez ni Ate Maribig. Hello, Alan. Happy watching, Alan. 9 million in the house. Sir, upper no ajay jambi usar ko mabura ti comment ko. Amu ya. Kasi ka kamaya mo datoy so datoy lato usar mo. Jambi, agi down kala agi iti comment iti ayan ti account mo tata Maribig. Agi down kala ti iti balay ni Jambi dituyen. Mano pa iti WhatsApp area ni MJ Jambi vlog nga manok naalanan. Ayan, 10 million in the house. Kada kaya agyaman nakapo dagiti 19 nga nakatams up. Bawas-bawasak apo iti bawas-bawasak kun apo iti agpatukar ti dagiti background ta narigatan ta kun nada apo ko makopyright iso nga to avoid copyright ano sanjulata ti kasto yung titindong tongon apo. Agyaman nakin ni Risa Sebastian ni TY ni Bambi Abadilla. Happy watching kada kayo amin kaabsat. Maribig kurang lang basitin sir ngem aglagas ti banana na. Uy api kasano aglagas ti banana na kasya kitak dagiti ko amad adumot dati banana. Kasano api kasya aglagas si ka Maribig no aglagas. Nya tiga puna no aglagas Maribig. So check aji banana di ba aji banana kay suda ti subscribers nga kung kunada. Banana nga kanan nagati sunggo. Wala ka nalami is. Kung kitak dati ayan ti watch our ayan ti subscribers ko Maribig ko kwa. Amo nga gigikat nga kasi na po Diyos tatak ko 1,460 umadado pa KDA. Maraming bawal kasi sir. So nga rod nga barang anak pa yun nga babautan na po ni YouTube, ni Lolo YouTube, ni Lolo.
Kano hang agikat kanyak pa lang baka madamdama gulpin nan tong ikat di awanin kakasinag nagkamkamat iti WH. Iso nga pa. Inya ti bawal na kadino apay nga agikat inya ti rason no apay nga agikat iti banana maribe. Pare mangtid ka man ti may nga tip tapno maiwasak no agikat. Tamo no huwag mong banggitin yan dikit at dalaw lang bagang sir. Ayan, dikit at dalaw lang. Hello. Ay, kasjay, maditagaw aguni uni kasjay. Wala po ko pakawanon na ko na, lolo. Pakawanon na, baka dagita aglaga circuit, dagita simrek nga agdawat lang tisaging tun makaaladan akit out danton. Asya gamin no dumawatak ti saging ka sa talagang sumrukak nga talaga kumbuya at apo dagiti sagi dagiti papabuya da. Siyempre buya og sanak to pumanaw ta sigurado kasi siya basta simrukak kami apo hanak nga mabalin nga pumanaw no hanak nga sigurado nga nakasrek nga dimikit nga talaga kanya na. Adda buya and da di da buya anji buya sa dapat buya and na umuna bago nga ili kalambang jay kampana. Mu'man basta siya ko buya ka talaga sanak to pumanaw sanak to dumikit kakabsat. Kasi nabuyos ka na malaglagasan. Ayan, nakadumat apo. Ala ko condolence to Dibirad family apo dita Tolentino family tinulila ni Manong Elmer Tolentino dita Wawang Payaganis Ballesteros Cagayan kastamit apo dita iti inulila ni apo Julie P. De Ocampo dita Cabarita Nuez Ballesteros Cagayan kakabsat. May sa apo nga contestant tayo ni apo Julie P. De Ocampo iti batch 2 kinagidan na da bless na rito ni Marinel Yadaw ni Josephine Ragasa Ribultan kasimot kakabsat na tayo apo iti panaglalive ko apo iti June ba dajay July no hanak nga agbidot kakabsat iti July adamanin may nga natay dito nga naki-contest ni Daydi Justi Alwad ng ni Noel Wandasan kakabsat ken gagayen. Dakkel mo ti pakalaglig panapos siyempre mabati dito kantada dito ito at least habang nga po nga si bibiyag damot na-enjoy damot apo iti kada dati rabaw ti daga alaga talaga kastapo thumbs up down kung ni Saida RH di da buybuyang kahit kalahati lang panoorin mayatin tapos click da kampana circuit sa anda agkomentan na nababagay ganda nga agkomenti na babagay nga nakasaad jay ko. Nya kay mo sabon nababagay. Saan dang agkomenti di nababagay nga kasaad jay video. Nakalagay. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa kon ni Hamid Alayban. Alam mong kakabsat. Supay. Awan mo't ti makita tito'y si Kalisa Kaliboso. Talaga makaturog at ikuan na po. Makaturog po iti mobile uploads. Ano ka to? Niya pa. Ning taon siguro. Kaya mag-imas jadi gulo.
Agyaman na kadagiti po 10 million in the house nga madama po ang buya. Salamat sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa ko. Thank you very much. Pakidikit yung man po ni Chenny Lover, ta nakapinta nga to. Kadumaw dawat ako tutulong kada kayo paabsat nga sa 10 million in the house. Hello Hamad, sanak pa'y makabuhi live di rabingim na i-replay ko na. Thank you Hamad Alaybani. Thank you very much kini Arceli Lizardo. Apo agi play kay latan apo ta. Medyo ada problema dati paglalayback nga explitter na. Ket barbareng no maayos to man ni DJ Kevin no at that time nakakabsat. Barbareng no kaya ng 25. Hello to Marimik Ogale. Hi Mad Alaybami, tanggap mo na balod mo kuna ni Marimik Ogale. Thank you kada kaya kami na po nga 10 million in the house. Nagyamayaman to inumutibi ang kakabsat. Ni Risa Sebastian nga kanayon nga agi replay ti videos ko. Agyaman ken ni Saida RH kas namit kini Racing Biernes ni 2020 ni Arceli Lizardo ni Manang Perlita Glipay Matias ni Esra Ortega Gumarang ni Chenny Labor kastamit kin ni Maribic Ugali Syria ni Ruby Pigalapon ni AMC Vlog Cortez ni Alan ken kada kayo amin na programa agyaman nagmet itian anos ni DJ Arnel Takmo apo nga agbubuya kay nagi-play mo iti videos ko kastamit apo ti panag gi-play dati kapag kapidwak ni Maybe Garcia may isa po nga dakkel po nga YouTuber iso na. Ahmad Albami, taga po na ang load mo. Hello to Arceli Lizardo. Naka-playlist ko dagita video sir ta nalaklaka i-play dire-diretso ko na ni Maribic Ugali. Naka-playlist sa DJ ko Maribic. Kita dagiti kanta dagiti contestant nga sa ngapulo. Naka-playlist sa dagiti kita inyo. O siya agi play na. Idi kalman na kay play na titi 5 oras nga sag 2 hours. So nga sa bagay basiting kakabsat mo talaga nga palugudan na malpas. Ala ko malpas apo. Gingato. Awan, burger niya. Awang garot ka no. Awan sa diya yung kikitan. Hello, happy watching ka kakabsat. Naka-playlist ko na. Maribic, awan sir kay check ko na. Badamda ay padasap to ti agi playlist badamdaman no amok ti agi kwa. Isuro nak tumang ti di message naman Maribic jak amo agi panti playlist. Tamang ipan nakti playlist ti sang 10 nga sag 2 oras. Apa yagpaiso nga no makapatukar ka ti copyright kwa copyright song no hamoy delete han nang i-monetize ay man ti dabag kada kayo nagpapaiso mo lang din nadamag ko no nakapatukar ka ti copyright in black na hangka nga nakamone isa yun na naka nga ikaw ka na po nakapalugod ang nga mamone well sir narigat ko na no. Narigat nga mamone no nakapatukar ka ti copyright kas jay. Jak amo no mano ti copyright ko ti jay ti CPR ko dito uneg na so nga barbara na. So ka log live na kon kastulatan istorya at least ano lang kakabsat. Apay sumaribi. Una ta nagdakkel ti hello Chenny Lover, nagdakkel ti kwa ni MJ ko aping ganat tampay nga na mone. When sir, may ubra dapat jak ammo mabalin i-hide sir. When sir, may bura dapat ngem jak ammo mabalin i-hide sir. No agburanak kas pangarigan kas ano no mabura no madelete no ibura out. Di pa mamaynusan datay kuana WH na Maribic 1 year na
1 year da. Minus WH. Ay, sumo lang. Wala damdamaga ka po ta barbaro nak ti YouTube o YT iso nga ta namu mo. Baka kam kamatag ti iti maximum na tapos sa agikat to iso na awanen. Barbaro ka sa kagayan barbaro no. Apay no out di ba auto hello to DJ Arnel Takmo, happy watching DJ, maubra DJ. Nadadaog dati application ko ta nag-stop barbarang to no matarimaan no matulungan nak ni DJ Kevin Gika DJ Arnel so nga inubrak dati baga midi nga naka YT nakaputi cellphone to cellphone so bagbag idi sir madi patukar ko na ni Maridic. So, bagbagak idi sir, madi patukar. Ayan. Hello to DJ Arnel Takmo. DJ Arnel, apay DJ amin nga videos mo DJ YT, hang awan ti copyright na idi. Tanapaspas ka mo na nakape nga naka bukol ti WH mo. Nga namone. Dapat yung kami damdamagan kin ni DJ Arnel ta syempre busy. So ti namuno nang siyak dito yung YT iso nga kasjay kakabsat ken lay. Iti videos ko dito unag ti balay ko 300 gasang ta 300 nga naka-upload apo 21 happy watching iti ken ni DJ Arnel Takmo ni Maridic channel host mag LS ako sa Sabado mga alauna dito sa hapon para makasagap ng saging John. Sir, ba't nawala yung pinos mo ko sa business? Nawala yung pinos mo sa business. Okay, happy watching. Katagiti 9 million in the house. Thank you very much. Okay, 10 million. Happy watching. May parapol 10 oras na ang prize. Okay, Kenny Lover. Manood kami. So sa OS mag-ilis sa Sabado, mga alauna dito ng hapon para makasangkap ng saging. Okay, Kenny Lover. Ayan na po. Subukan yung pumasok sa bahay ni Kenny Lover. May parapol daw. Kasjay sir. Ma-monetize kan, maalam dati mamone ka. Tapos maalam dati atay maximum nan. I-mute mo to amin nga i-mute mo to amin nga na video nga na CPR-an. Kas na kita na mapanjay aking kanta. Kasi kita na mapanjay aking kanta ko na alawon la sir, kas digayam alawon sir.
Ay, kasjay, sir. No na copyright ta iparit diyan naking kanta no na City Arizona iparit dati naking kanta tara itultuloy mo lat tataham mo nga imute isuna mapanda jay kita na kinyana hangka nga ang mapangkanyak nga ayan ti naka-upload nalaing mo gayam. Thank you very much kadagiti 9 million in the house. Happy watching. Kadagiti 20 nga nagtamsak. Kini house, thank you very much sa 22 kakabsat ken 23. Agyaman na kapo, itian anos yung agbuy-buya. Thank you very much kada kayo amin. Ay kasjegan ti patakran na apo gayam. Daman kita kapo. Sige lang, anong sa niya puti aguya. Thank you very much kin ni DJ Arnel Takmuta. Agi play sa iti videos ko mat apo tulungan na dati na anos nga DJ tayo. Kahit barbaran lang maalak apo iti maximum nga requirements. Thank you very much kadagiti 9 million in the house. 9 million in the house. Happy watching. Come let us ken no ag elka sir no adda makita caps lock number at emoji bawal pa-delete mo. Labalik. Sebelah. Kita unit ay natin ka. Hello, happy watching. Kadagiti 9 million in the house. Happy watching. Praise the Lord. Dalawa na po. 9 million. Happy watching. Ika man dati pero problema ati may isang finalist ka kabsat. Sika muna nga nagpa. Ni apa yang membetul? Apa kasih jauh? $9 million in the house. Happy watching kakabsat ken gayem. Awambot nagpaison.
Hello, one sir. Ito. Mangyatang ka na. $6 million. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Diba? $4 million in the house. Happy watching, kakabsat. Wala ka na ba? O, mga tayo po, mga tayo ti pansit. Mga tayo ti pansit, kakapsat. Happy watching. Pansit, pansit. Next. Sino? Ay na. Pansay? Kaya ka lang. Nag-break out. Manjo pansit.
Hello, subukan kayo kakabsat, pansit. Now, naluto dati pansitin eh. Oh, wagpudot. Pansit kayo dyan kakabsat, pansit bihon. Gisado, pansit, gisado. Narami di mami main eh. Oh. Happy birthday, Tia Annabel. Happy birthday in heaven, Tia Annabel. Nya ko na. Manjo apo. May kalmate. May Pansit, pansit, pansit. Wow, yummy. Kung na ni 2020. Naimas. pakita na pa. Manang. With lemon. Manjo apo. Ano na ima? Pansin ni Mami May. Pinagpawar na ti manok. Biro ka na di ka tuwala sa iyo. Ano ka rin? Nakbansa? Hello, Evelyn Talbong. Manjo pansit. Lagi masun nembang nga panagsat na sir ko ni Hamad Alaybani. Nagbintas ni Gimas ni. Tanong luto. Manjo pay. Evelyn Talbo, thank you. Ada jacket mo. Thank you for always watching my live streaming. Ano usan nyo na po? Buya-buya nyo latan. May mas mulat ka, mulat ka. Galing mo tumagakan. Oga. Ay to 2020. Happy watching 2020. Ayan na ni 2020. Christmas.
Aside. I'm dreaming of the white Christmas. $5 million in the house. Nawala na ba ka? Thank you sa jacket kuna ni Evelyn Talbong. Thank you Evelyn, ti pa nagbubuyam. Nabubraon nyo, unya masida. Oo, hindi na gagawag yung na ka. Hindi. May tinyintas lang. Madyato yan. Mamet pa. O madama ka ang kanumod ni Sir si Damser. Sino? Siya eraan niya. Alas dos. Отец, который с ребенком, пару Bang, dalo.
Ma, Medyo matangana, medyo naangot. Naangdog. Happy watching! Sumurag ka mo ta, mami, minsan. siyempre kakta tayo. Nakalive ka. Wala. $7 million. Happy watching, 7 million. Wala na binara naman. Ito kung makabara na may katabi. Sakit. Kita mo, mami, no, dan nakalive. Wala. Mga limang batanon. Kaya nakakatawa at dadalong mo. Hello, kada kayo amin. Hello, Manong, Risa.
Kaya ako naman manuuras ko. Agbuya kay lata po ta makichatak mga dagiti prospect nga ala apo nga judges iti grand finals tayo nga recording as artist kaabsat. Paki agbuya kay lata po dagdag kay lata po ta kitak manapo dagiti prospect tayo nga judges nga recording artist po. Hello, kakachat ko apo ni apo Anyabes. Muéstrame a aquel cuya seguridad ha llevado a tanta destrucción. Debes reunirlo con los de su especie. ¿Esperas que explore la galaxia en busca de su hogar y que lo entregue a una raza de hechiceros enemigos? Este es el camino. The Mandalorian, nueva temporada ya disponible en Disney Plus.
Mm. Seven million in the house. Thank you very much katakayamin apo. Madam nga kachat ko dato may isang nga agyan sinto no grand finals apo. Ni apo si Kalaing Tinay Ayat Kubay Joan Yabes kakabsat. Ayan, Joan Yabes madama apo ka ni An Yabes kakabsat. Madama ka po nga kachat isuna iso nga paspasin siya kayo apo. Ayan, adanto kada tayo ay into no grand final sa po ni po Joan Yabes. Anak sa ni Noraline Domingo dato ni Idol Noraline Domingo. May sa kadagiti Board of Judges sa po into no grand finals ni Ann Yabes. Thank you very much.
Di ba ganito sir, no? Kasama ko. Eh, Remix. You're listening to the beat, the music, with exclusive mix like DJ York in the mix. si Carla Jimenez. Here is the stuff of which fairy tales are made. DJ Jonas sa Gyno Remix. Tigre. Mix. Flow. Tigre. Mix. Flow. DJ Jonas sa Gyno Remix. DJ Jonas sa Gyno Remix.
Ag live na DJ J page kakabsat ti mga 45 minutes. Isong babay thank you po kada kay amin ako. Thank you. DJ Jonel Sagayno Remix. That's right. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno